Okay, we're live. Hi, good morning mga kaibigan. Yes, good morning mga kaibigan. Let me give me a chance to share this episode first. Good morning, guys. Oh, okay. Okay, let's test our volumes. Good morning, good morning. Ikaw pa, Minaw. Feels so right. Oh, tama man. Storyahan nato si Michael Jackson. Yes, I'm very excited. Yes, I'm very excited. Storyahan nato si Ay, ikaw, Michael Jackson. nakatawa ko. Tessa, nagstorya ka sa live ba niya? Niya na ka, istorya na to si Michael Jackson. Anak na pod ko. Yes, I'm very excited. Ikaduha na ko ni Wait, I need to share this episode. Okay, I already shared, so we can now start with whatever we're doing. Okay, go. Hello, hello, hello. Yes, hello guys. Hello, good morning sa tanan. Storyahan nato si... Oh, Ay, wait. unsa man? I need to restart. I didn't record. Ko ba? Ay, okay. Sige, restart. Hello, hello, hello. Yes, hello guys. Good morning sa tanan. Good morning, good afternoon, good evening sa mga naminaw. Kamusta man mong tanan? May kabalo ba ka? Ganon. Kanang, ang isa sa tong donors, kinangita na sa tuwa. Imo ganitong gireplyan sa YouTube. Ay, donor to siya. Hala ka, oy. Di Nakulbaan ba? ko. Di ba man to? Si Brett? Ambot. Basta, oo. Tas ipangita ta tapos human gi-replyan nimo, "We're still here." We're still here. Explained in the new episode. Episode 145, explanation. Paminaw mo ato, mana. This one is episode 146. We will record one episode today, as Okay. discussed last episode, that we will only record one episode per week now. So mo na siya karon amo ang new, but more ano, more tawag ani, dense, or mas kuya og quality nga episode. I mean, ang content, the topics that we will talk about will Deep have meat, diving. Deep deep diving. diving. Yes, deep diving. So I hope ma-appreciate nila, no, kay it means longer episodes but only one. Mm. 'Di ba? Mo man jud na ang mga gusto sa mga tao longer. Naana po nag-comment about longer episodes, and you will read about that later. Anyway, kamusta man ka? Okay lang. Kumusta man ka? Okay ra pod, 'di ba? Unya kanang aloy, kanang ato ang episode karon maka-excite siya, ma-excite ko thinking about it. I've been Yan naman. thinking about it for for the whole week. Wala lang, gusto, excited ko i-share ni siya sa inyuhan ng mga topic karon. Na-excite ko na, ay, fun fact, Mm. si Kring kay dili siya fan ni Michael Jackson. I mean, she may be a fan of some of his songs. Am I I right? am a fan of some of his songs. Yep. Yeah. But as a person, she's not a fan, because kanang isa siya sa mga tao nga nituo jud sa mga kuan, mga rumors, Sa or mga controversies. ako, Controversies. oo, mga speculation. May I help you? Oo. Pero Yes. ako ay never jud ko natinag, never ako napaniwala, never talaga. Never, wala jud ko nakuan.
I wasn't shaken by anything. I'm still a fan. Unya, basing matingala sila, magunsa man ko ani the entire episode if I'm not a fan. I'm just gonna be here open-minded. I'm not gonna say Oo. nothing. Mm-mm. Oh. So, yung ana dapat ang life, guys. Di ba mag-igsuon mi? Di ba mag-igsuon mi? We have different opinions. Like right now, she's not a fan, but she's willing to listen to me. Oh, basig matingala po sila. Ngano dili lay ka mustorya sa imong mga opinion about kang Michael Jackson kring. Ani ni siya? I don't know enough. I just know the surface level. Pero ngano mo tuo man ka if you don't know enough kring? Ambot. She watched one documentary and that was it for her. That was it for her. I did not Ano even na watch lang. a documentary. Mga ano lang, mga tawag ni short videos. Short videos di ay ito. Short videos. Maybe kani ako ang istoryahan karon na topic about Michael Jackson. This will not change your mind. These are just fun facts. Interesting facts about Michael Jackson. So this will not change your mind. This is not about his rumors, his kanang speculation, dili mga and about changing her mind. Okay? We will talk about, let's compartmentalize, guys. Okay? There is a one side of Michael Jackson na gilitigate jud og maayo, gikasuhan jud og maayo, gi-accuse jud og maayo as a unsay tawag ani kanang um a predator, 'di ba? A child molester and mga ana. There's one side to that. One side of his life na naay ing ana nga part, and that has happened to him na nahitabo na dili na to na i-touch. Okay, I'm not here to change Kring Kai's mind. I'm not here to change anyone's mind. I'm just here to lay out all the fun facts for you. Lay out the fun side of Michael Jackson. Yeah, the fun side. People are not perfect. Even Ariana Grande. Diba? Ngano si Fan kay Ariana ko ni Grande man ang imong comparison. Maglagot man ko sa iya, Kring. Kay fan kay ko niya from the very start. I mean, the first time I heard her album, okay, the first time I heard her album nakatong Yours Truly, I thought, mura na ginig si Mariah. Mura na ginig si Mariah. Ang tingog, Kring. Ang tingog ba? Ang tingog. Gisundog So, gid ay niya. Na-influence gid siya pag-ayo. and it did not help na si Babyface ang nag-produce most of the songs dito sa album. So, kuan jud, na-capture jud ang ako ang heart. Murag, na-hook jud ko dito. From the very first album that she released, si Ariana Grande. Tapos karon maglagot man ko sa iya, Kring. Naglagot ko sa iyahang pinaka-latest album na wala na ko ginapaminaw. Maglagot ko sa iyang ginabuhat with Spotify. Referring to his ito si SpongeBob. So, yung pangalan na to niya? Ethan Slater. I forgot. Oh, Ethan Slater. Oo. Diba? People are not perfect. There's one side to Ariana that I really, really like. Her talent. Diba? But there's another side that she's unbothered. She doesn't care if that man is married. If that man just had a child. Ano ba? I don't Nibalik na gud siya karon sa the graces of people. Kaya naa siya bagong album magawasay. Nag-comment ko sa iyang page. Not now, Ariana. Not now. Yan ako, not now, please lang. Anak ko. Di ba humana naman ang iyahang kuan, ang iyahang murag na sakit nga look. Kanang paluoy-luoy look. Walay kilay and everything. Nya karon unsa na pod? Nibalik na pod siya. Dark na pod yung kilay niya. Nibalik na ang iyahang ponytail. Healthy living. Iyahang first look. That's her first look, the ponytail. So okay na, gipatawad na siya sa mga tao. Ako wala pa kaayo na medyo maglagot ko pero maminaw gyapon ko sa iyang songs. Sa mga sa una nga songs. Di ba ana naman jud na, guys? You can't blame me na ana jud. Dapat ang anak mo. Oh, diba? nga naman ko. Dili pasabot nga. O dili pasabot na nakasala si R. Kelly ana. Pero pangit gid ang kanta, guys. Tell me the truth. Mama, Daa man gani na sa inyong playlist giri. Diba? Di ba si R. Kelly kay convicted? Convicted na ba? Wala pa. Sorry. Alabot lang. Is Michael Basta kay
Is R. Kelly Basta na siya convicted? sa kulungan. Basta na siya sa kulungan, di ba? For predatory crimes. Mm. Pero ayoko ingna nga dili siya isa sa pinakahawd na R&B producer. Gwapo ka siya mga kanta. Ay kung ingna, 'di ba? Dili pwede na. Dili na to pwede i-deny, 'di ba? Pero dili na to siya pwede i-appreciate as a person pero siguro sa iyang talent. Yes, ana ba? Murag nga na i-compartmentalize na to na guys. Kay si Michael Jackson atong topic karon. And whether you believe the rumors or not, these are the facts that I'll lay it out for you today. Gusto gid nako ikaw mag-read then i-pause ano lang tika i-interrupt lang tika Okay. kung So pwede na ka magsugod. Na-excite mong good ko. Na-excite ko. Sige. Unya, unsa man po di mong ginainom karong adlaw? Kalamansi juice. Okay. Magsugod ta sa, unsa man 10 fun, interesting Michael Jackson facts. Okay. Okay, number 1. In 1996, when Michael Jackson decided to film They Don't Care About Us in Brazil's favelas. What is favelas? Wait. Good question. Favelas are like, sa ato ang tawag diri sa Pilipinas is squatters. Mao ba? Kanang lands that are occupied without permission. Mga nasa laylayan. Kung si Lenny pa. Sige, go. The plan quickly turned into a controversial standoff. Brazilian officials tried to block or limit the shoot, fearing it would show poverty and hurt the country's image. And reports at the time said authorities weren't willing or able to fully guarantee security in those areas. Wait. Mo ni siya ang keyword. They can't guarantee Michael Jackson safety kung mag-shoot jud siya dito sa favelas. Mo na ang keyword ha. Okay, noted. Instead, Jackson's team, led by director Spike Lee, negotiated access and safety with local power figures inside the favela. So, ang mga gahi-gahi dito sa favela, sa squatters. Dili jud gahi-gahi, murag cartel drug lord jud ilang istorya. Mo ba? Unnamed man na siya until this day. Wala na siya giname. Kuyawan, no? Asan ako? Including a well-known drug trafficker because those were the people who actually controlled the territory. With that informal approval, the production went ahead, turning one of his most political songs into a video that literally required navigating both government resistance and the realities of life on the ground. Oo. Di ba interesting kayo na? Imagine, ang gobyerno sa Brazil, dili sila mo assure sa safety ni Michael Jackson kung pugson jud niya mag-shoot dito sa favelas dito sa Brazil. 'Di ba? Kung pugson jud niya, dili siya mo assure sa iyang safety. Ana nahadlok ang gobyerno sa ka-violent sa kana nga community. Kay diha nag-thrive ang mga cartels, 'di ba? Ang mga drug cartels. But what they did, si Spike Lee and the team talked to the cartel, 'di ba? Wala sila nahadlok, no? Isuga, no? Si Michael Jackson man ni, guys. Si Michael Jackson man ni. So I'll tell you a very short story shortly. Pero imagine ha, ang gobyerno dili maka-assure sa safety ni Michael Jackson, pero ang cartel maka-assure. Ali diri pag-shoot diri. Kami ang mag-provide og security and there was kanang mga storya nga fan kunod jud daw kaayo ning drug lord diri. Mga fans sila ni Michael Jackson. Oo. Sumoto na dayon ang shoot na video na sa MTV sa YouTube. Pwede ninyo tan-awon ang video kay ang music kay They Don't Really Care About Us. So mo na siya ang song. They don't care Diba? about us. They don't care about us.
Naman ko sa lyrics, they don't really care about us. Sige, nakaingon na nun ko really. Pero they don't care about us. Muna nga video, kung interested mo mo tanaw, kung wala pa mo kakitaan na nga video, tanawa na ninyo. That's one fun fact for you. Imagine ha, ang drug cartels ang mo secure sa imuha. Dili ang gobyerno. Ing anak ka, kana nga time po daw, apparently, ang pinaka prime time na siya sa violence sa Brazil kana nga time. Kuyawa po, no? Dira po Oo. nila gi-invade ang Brazil sa kana nga time na taas ang krimen. Wa sila nahadlok. Isog sila. I think intentional intentional kaayo mag-compose og song si Michael. So for example, Si Michael? naghihimo si Michael ang kuan, ang ako ang friend, si Mike. si Michael Jackson man good guys. Intentional man jud na siya mohimog songs. So kung mag-write siya og songs, I'm sure it's intended for that place. Ana ba? Kung gibuhat yang they don't care about us, he intended to write that song for the underprivileged, mga ingana. Ana good. So that's why mo jud na iyang target na shooting location. Kay mo siguro jud na iyang intention. Ana ba? Kani, no? Para dira niya gisulat na nga kanta. Oo. Murag Para sa ana mga ba? Nasa laylayan. Oo, muna siya. Tama ka. 'Di ba? Good morning ni mo Number dira, two. Wafik. Ana siya, R. Kelly is the best vocalist of Boyz II Men. Taka ni siya. Wait, pero R. Kelly is, I must say, sorry kayo, pero I must say he's one of the best producers, R&B producers of all time na ha. Muna akong maingon sa inyo ha, Jude. Kung inyo ang i-research si R. Kelly, daghan kay na siya contribution, you can't count how many artists he had made songs for. I don't see nothing wrong. Napaisa, America. good morning ni mo dira, Izamara. Shout out, ganahan good ko maminaw ninyo. Ay, thank you so much. Wala, salamat kaayo. Kay, Salamat ang kaayo. ubang tao mo, di ko ganahan maminaw. Labi na kay darling, anak sila. Ayun, ganahan maminaw sa atway. Hala, ano siya, Gani, ganahan inspired gani ko nagsugod bago sa ko podcast tungod ninyo. Hala na po siya podcast. Daghan kitag na-inspire mo na mag-podcast. Mag-podcast ng tanan. Mag-podcast ng tanan. O mag-meeting ta. Mag-meeting ta. Mag-meeting ta. Mag-Christmas party ta ninyo. Si meet Eden and greet. Blanc po, di ba na-inspire po si, lahina po ding no, from me. Pero di ba naghimo do siya podcast kay, di ba, tungod daw sa dili ni advice. Mo ba to yung gingon? Hala, basig nag-assume lang ko. Pero anyway, si Eden Blanc, na po na siya yung podcast, mag-meeting ta ninyo, mag-Christmas party ta. Mag-meet and greet. Hello. Anya, mag-pictures, anya, mag-cocktails and everything. Di ba? Siguro mo tag-istorya, we. Anya, magkahuma. Number 2. In the early 1980s, Michael Jackson and Paul McCartney were actually close friends and collaborators working on hits like Say, 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 and at one point, McCartney casually showed Michael how powerful music publishing could be, explaining that owning song rights meant earning money every time a song was played anywhere. Wait. Kuan important kay ito na line. Si Paul McCartney ang nagtudlo kay Michael Jackson about catalogs, about music publishing. Si Paul McCartney ang nagtudlo kay Michael Jackson. Okay, read the next line. That idea stuck with MJ, and not long after, when a massive collection of music rights called ATV Music Publishing, which included hundreds of Beatles songs, went up for sale, Michael quietly made a move. In 1985, he outbid everyone, including McCartney himself, and bought the catalog for about $47 million, turning it into one of the smartest business deals in music history. So, siya ang nag-iya sa mga kanta sa The Beatles. Hundreds of Beatles songs. Naapil diya sa pagkapalit ang mga catalog ni Eminem.
Mm. Dili lang man Beatles ang na for sale ana sa kanang music publishing, kanang ATV Music Publishing. Dagan sila hawak na artist diha ba. Apil ang The Beatles, apil si Eminem ana good. So apil sa napalit ni Michael Jackson ang majority sa songs sa Beatles o ni Eminem. Ana ba? Mm. Actually, to give a number, 50% of Sony's catalog kay si Michael Jackson ang nanag-iya ana for a time. Kuyawa po, daghan na po niya og kwarta na Mm. ana, oy. Mm. Royalties. Oo. It's an understatement. Michael Jackson is one of the highest earning um, music artists of all time. He's even earning still after his death. Posthumous, he's still earning. So it's an Speaking of, understatement. Oh, sige. nag-release po siya og album, di ba? Posthumously released an album. Yeah, two of them actually. Duha ka album ang na-release masking patay na siya. Kuyawa And po. actually, it's one of the fun facts. Imo nang giuna-una. Ay, sorry. Sige lang, we will talk about that in detail. Pero, isa na siya sa fun facts. Mm. Diba? Number 3. MJ invented the word shamon. Mura de siya si Shakespeare kay naga-invent og words. The word shamon became popular from MJ's song Bad, released in 1987. MJ used shamon instead of come on in the song. Oo. Guys, kisa ba ilain artist na gaingog siya mo? Tell me now. Wala, siya lang. Dili, uy? Si Bruno Mars kring. Ay, nagaingon din siya shamon. Oo. Sa bagay, Wait Michael lang, sa Jackson tuwa kanta. inspired man si Bruno Mars. I thought gani nga si Bruno Mars, Elvis inspired. Kaya siya man, si Elvis mo nang gina-impersonate ni Bruno Mars tong bata pa siya. Although, Pero- yung inspirations. Inspiration. Pero katong nagapaminaw ko, the Jackson 5, the Jacksons, katong bata pa si Michael Jackson ba? Kung naminaw kag Silk Sonic na album, tas naminaw po kag the Jacksons o Jackson 5, makaingon ko kahala. Ang mga songs sa Silk Sonic is heavily inspired dito jud na era kring. Makaingon jud ko mura man nig Silk Sonic ang mga kanta sa mga the Jacksons nilisod pud mo ingon kag ang nanundog kay ang the Jacksons kay Silk Sonic lisod pud. So makaingon jud kag heavily inspired yun ni Bruno Mars. Ang inspiration niya kay si Michael Jackson. Murag ing ana ba, no? Yes. Pati Unya- ka na sa mga karaan niya nga album, pwedeng tapos magsayaw-sayaw pag gina siya. Michael Jackson man akong makita sa iya, ha? Si Bruno Mars. Unya kanang dili nimo ma-remember usang kanta ang nay Shamon? Dili, unsa di ay? Dili lang bi. What song has Shamon? Ay, what Bruno Mars song? Bruno Mars song has Shamon. Wait lang. Duwaya na makatubag ning co-pilot, no? Hindi siya mo tubag. I leave the door open daw. There's so much love There's so much love we could be making. Shamon. Tama ba? I'm talking Okay. kissing, hugging. Tama lagi. Si Bruno Mars, naga-Shamon siya. So, siya ang nag-invent sa Shamon. Mo lang to. Si Michael Jackson na nag-invent sa Oo. Shamon. Gani. Number 4, in 1993, at the Super Bowl halftime show, the biggest TV stage in the world, Michael Jackson walked out in front of tens of thousands of people and over 100 million viewers, and then did absolutely nothing. Kana magtindog lang siya ba niya, mga mura mga matay ang mga tao. Kita mo ato guys, kato Super Bowl ni Michael Jackson. Wala. Dapat mo tan-aw mo ato. Dapat mo tan-aw jud mo ato. Grabe kayo to. Moto siya nga time nga nagtindog siya for 2 minutes wa siya gibuhat. Nagstatwa lang siya sa tunga tas naka-eyeglass siya. Eyeglass, sunglass. Kanang iyang iconic nga sunglass. Nagtindog lang siya for 2 minutes. Yeah. Padayon.
After making his dramatic entrance, he stood completely still for about 90 seconds to nearly 2 minutes with no music, no movement, just staring at the crowd while the stadium kept getting louder and louder. It looked like something had gone wrong, but it was all planned. The silence built insane anticipation, and by the time he finally moved, the crowd completely exploded, proving he could literally control an entire audience just by standing there. To further this fun fact, kabalo ba ka nga ang plan to stand there for 2 minutes is not the team's plan. It was just Michael Jackson's plan. Siya lang nakabaluan na nga plan. Basta giingnan lang niya daan ang director sa katong Super Bowl na ang signal to start the show, the music, is when he takes off his shades, his sunglass. Wala kabalo ang tanan nga 2 minutes siya maging ato. Abi nilang 5 seconds lang pag appear niya sa stage, mga 5 seconds siya mutindog, tanggalon niya sunglass. That's the cue. Pero sa iyahang mind mo to yung buhaton ni Michael Jackson. So nagtindog siya dito dugay kaayo. Tas naaman ay di ba na monitor ang mga artists na sila kumbaga headset or earbuds ba para makastorya sila sa director. Oh, para madunggan nila ang director sa mga commands and everything. Oo. Apparently, ang director, sige nagsyagit. Ba? Sige nagsyagit. Sige nagprostrate. What's happening, Michael? Michael! Nag-ana-ana na daw. Kaya wala manilihok. So, nagpanic daw ang director. Nagpanic sila, anak. So, maningan, hindi pa man magsugod. Doon ay problema, anak. Please lang, ana sila. Oh, nag-ana sila. Pero, part na sa strategy ni Michael Jackson to i-hype lang jud di ba, he's the yang feel niya ang mga cheers and applauses for him. Na ay term ana sa mga Gen A, aura farming. Ay, di ay ba mo din ang ginatawag na aura farming? Oo, he's the OG aura farmer daw. Aura farming, wala bago lang ko na-learn kay nag open ako TikTok account ba. Nag-post ko dito. Oh. Dito na ko nakita ang mga words na aura farm, aura farmer, aura farming. Wala, uy, kuyawan ni mga bata, uy. Kuyawan sa mga bata, no, mahimo sa phrase pa. Anyway, pero it made sense man, Jude. Para sa kuha lang, ha? Ay, nako. Sige, go. Next. Number 5. Tagdi sa ni imuhang ba na o ana siya na bikugan siguro to siya. Ay, sus. Hello, good morning sa ako ang husband. Good si Piolo. morning. Si Piolo. Asan ako? Number 5. Another one. He once got a normal grocery trip by closing a supermarket and staging it. There's documented footage described from a 2003 Fox special, Michael Jackson's Private Home Movies, where a supermarket or mall was closed and friends or family dressed up as shoppers or staff so he could experience shopping like everybody else. Luyo niya, no? Na, murag nasulti man dyan ako na sa inyo last time sa isa sa itong mga episode. Kanang pag makita to ninyo yung video no mahimuot gyud mo ay luoy ko sa iyaha nga makatawa wa kasabot sa akong gibati pag tanon ko ato nga video kay instead na mag-shop normally mura man siya na ignorante kring kay nagsakay-sakay siya sa iyang cart kanang giguyod niyang cart nga nagsakay siya niya nag-superman siya ing ana kanang mura siya na igno jud ba Kaloy, no? ang mga staff, friends and family nag-pretend to be shoppers dili siya pansinon. Maluoy ko sa iya. Dili gina niya ma-experience ang mag-shopping normally forever. I mean, patay naman siya, wala naman siya. Pero katong buhi pa siya ba, dili gina niya ma-experience kay daghan kaayo ang tao magduol sa iya. Michael! Grabe Jude. Kung ako no naka-experience pa ko mo adtong concert, ikaw naka-experience ka mo adtong concert recently ni adto kag Sausin, di ba? Pag naa ka sa crowd kring, ma-feel nimo ga-vibrate ang floor. Kanang mga ingana good. Di ba? Everything's vibrating. Oo. So ma-feel nimo mo na perminti iyang gina-farm.
Ang ora farming niya always kay maski asa siya moadto mag-grocery, feeling nako na yung mga tao sa gawas nagsyagit-syagit na daan, naga-vibrate na ang mga salug permente. Michael, Michael, nagana na may ana ba? Mm. 'Di ba? Mo to. Number 6. In his will or trust setup, 40% to his mother, 40% to his kids, 20% to charity. Reporting on the state structure commonly describes this split 40% to Catherine Jackson, 40% to his 3 children, and 20% to charities. Gibalik lang Mm. lagi to. So Gani naa siya ilaila pod ni. 3 children. Aha. Katong namatay siya, ang iyahang estate, the whole estate was left to only 3 entities. His mom, 40%. 40% tungaon sa iyang tulo ka anak o 20% sa tanang charities na iyang gi-specify sa will. So, basig na curious lang mo ba kay syempre naaman siya papa. Naa siya papa o ilain pod. Oh, naapod siya yung mga igsuon. Naa siya Jackson Diba? 5 gani. Dagan siya brothers, na siya sister. Sisters. Tapos, sisters, na siya sisters. Well, sister lang nako kay, di man gud need ni Janet Jackson og inheritance. But anyway, mo to siya akong fun fact sa inyo ha. Pero basta sa padayon na. When Michael Jackson's will became public after his death, it revealed something shocking for the family. His father, Joe Jackson, and all his siblings were completely excluded, with everything instead going to his mother, his children, and charities. Joe wasn't happy about it. Joe the father. He went to court, trying to challenge the estate, especially the people running it, and to get some form of financial support, arguing that he should have a say or receive money. But the court shut him down, ruling that because he wasn't named in the will, he had no legal standing to fight the decisions or claim a share of the estate, although he could request a limited family allowance. Moba. Meanwhile, some other Jackson family members also joined challenges around the estate's management, questioning the executors and even alleging issues with how the will was handled. But those efforts largely failed or were withdrawn. And in the end, the legal system upheld Michael's original plan, keeping control with his chosen team and leaving his father and siblings out entirely. Dili niya labi ang papa o giyang siblings? Love man niya iyang papa og siblings kring. Kaso lang in the latter part of their lives ni Michael og iyang papa, nagkakabit man gud siya. Nagkakabit ang papa. Oo, nagkaanak siya sa laing babae. Tapos nagka-divorce jud sila sa iyang mama. Ang mama ni Michael Jackson iyang papa nag-divorce. Hence the result of the will wala siya gi-include. Tapos sa mga igsuon, wala niya gi-include only because most of his life siya ang provider kring. Most of his living kanang nag-earn siya income padulong tanan sa family, Maba. including the brothers. Oo. So provided for ang mga igsuon all their lives. 'Di ba? Pero this time siguro wala lang gid niya gi-include kay tigal tama na, ana good tama na. Kana pati man naman pagkamatay. Murag siguro lang niya, I'm just assuming ang mindset lang ni Michael Jackson ba, I'm just speculating. Basig huna niya ba nga I provided for you all your lives, then karon kay maski mamatay nako sa inyo gyapon padulong. Anak ba murag anak gud iyang yan na naman ko mga anak anong sa inyo man. Murag anak good. Anak lang siguro ba, oo. Pero sultian ta mo ha, kanang iyang mga among all kanang siblings, aside kang Michael Jackson, si Janet Jackson lang jud ang naay kanang wealth. Ang naay career. Everybody career. Everybody else has either struggled or kanang
in personal finances ba murag dili kayo sila maglisod sila ana good sila Toya arang-arang kay na siya book so na siya royalties ana niya naga unsa tawag ani naga-earn siya from TV appearances ana na po siya music ana ba si Jermaine Jackson katong papa ni Jafar katong naay Sharpie sa iyang kilid kanang kuan pod na po siya music pero dili gyud ingon nga kanang na wealthy gud sila from their from their ventures dili ing ana wala Di ba gyud Jackson 5 man ang Jermaine, appeal man na siya sa Jackson 5. oo pero nag-leave pod siya sa Jackson 5 Mo ba? so in general na lang niha ang mga igsuon nga lalaki wala gid sila nadato og nagkalisod gud sila I mean compared sa mga pobre dili pod sila pobre pero dili pod sila Provided dato good. oo dili pod sila dato oo so kanang murag grabe naman po pati ba naman pagkamatay ni Michael Jackson apilon pod sila sa will murag ana ba murag dili siguro oy pero na catch Derek Ring Mm. kay syempre ang estate ang inheritance na adto kay Catherine 40%. And you know what some of the siblings did? They are asking for allowance from their mom. Grabe So, naman po. Grown ass men. nakalusot- Oh, grown ass men. No, not grown ass men. Senior citizen men. si, si Jermaine, kay 70 plus na ba to 71, asking for stipend from the mom niya. Buhi pa man si Catherine nantod karon Kring. Ay, buhay pa day. Oh, buhi pa siya. So, napa siya, Catherine receives a monthly allowance of up to $160,000 per month. Dako kayo, no? Imagine, saan ka na ko na kwarta? I cannot 100 imagine. Sa pesos pa lang gani, kung isipon ni mo na, 160,000 pesos per month, di ba, you can live comfortably na. Di ba? As a simple Filipino family, nga dili pareha sa mga, kanang mga, naay mga private jet, dili mga yung anang klaseng family, dili na mao akong pasabot. Kung ikaw ay ano Tagalog, kung ikaw kay simple nga pagkapamilya nga Pilipino, kanang 160,000 pesos monthly, you can live a comfortable life. Dili kaayo dato jud nga parehas na nila kisa ba ng mga na-issue karon, di ba, ng mga na private jets, mga ana, dili ing ana. Pero komportable gyud mo na amoy savings, amoy insurance, amoy mga extra ba na amoy mga ingana. Di na pa dyan kailangan Pero mo trabaho. Yes. Tapos si Catherine Jackson, guys, ang iyahang allowance, iyang stipend monthly is $160,000. Gani. $1,000. Imagine. 'Di ba? What's the minimum what's the general regular person wage sa US? Wala ang buto. $4,000? $5,000 per Ambot. month? Pila ba? Basta Nara ko tayo, dala. $4,000. Ana na lang, $4,000, $5,000. Low wage siguro na siya. O, imagine ang iyang allowance monthly kay 160. Makapangayo, gyud. Makapangayo ang mga anak. Makapangayo ang mga igsuon. Bagka kay nong. Mga senior Buhatan man po. citizens. Senior citizen, ano si kang grown as men, dili senior citizen as men. Di ba, makapangayo, hatagan sa mama, syempre maluoy, anak good, mama mangka. Gani no. So maluoy ka, mahatag ka. Pero sa tanang magigsuon, apart kang Michael Jackson, si Janet Jackson lang jud ang nay real wealth sa ilaha pod. Mm. Kay syempre kabalo man ta sa career, ambot lang kung nag-follow mo sa career ni Janet Jackson, pero she can live her life comfortably, jud. Oh. Di ba? She's rich. Nakapangasawa pa jud siya og billionaire sa other countries. Sa Middle East, di ba? Murag na adra, Murag na adira. Tapos ka ng, another fun fact ni Janet Jackson. Guys, how jud siya nga babae? Nga naman, Kani Diyos si na niya Janet pagkahag. Jackson di ba nagpakasal siya sa isa ka murag prince man yata to? Basta dato. Basta dato kaayo na sa Middle East. Anak god, nagpakasal siya niya. Naa sila prenuptial agreement na kung biyaan ni Janet Jackson yang ba na in less than 5 years wala siya madawat. Pero after 5 years kung mag-divorce sila na siya madawat $200 million. Kung mag-last So, ang og iyang 5 gibuhat- years ang ilang relationship.
Oo, kung last og 5 years. Tas ang gibuhat niya pagka like, one day after the 5th year, na-file siya og divorce. Wala gid niya gihulat no para buffer ba. Wala gid niya Oo. gihulat. No, advice ko siya sa iyong abogado, agwanta gamay, hapit na niya pagka one day after the 5th year dito nag-file siya og divorce. So moto aside sa iyang music career nga perti ka dako man jud diyang music career ni Janet Jackson, Mm. pero not compared to Michael, pero dako po siya career guys ha, dili na to naikuan kay babae pa jud, dili kayo katong in the 80s dili kayo privileged ang mga babae about ana, pero dako kay siya career and nag-addition pa jud ng $200 million divorce settlement, Mm. diba? $200 million Ingana dapat mo dito. ka bright. Ingana dapat mo ka bright. Diba? Mga sawa pa mo, kana pa yung sugarol, kana pa yung walay trabaho, kana pa yung mga tapulan. Ya, pag magbulag mo, ikaw pa yung binlan mga bata niya, wala pa yung kay mga kanang sustento. Use Ayaw your pag binugo. imagination and your brain. Yes. Kanang i-aura farm ninyo ang aura ni Janet Jackson. Word of the day, aura farming. Gani. Ayaw mo pag binugo. 'Di ba? Pag Janet Jackson mo, bright ka ayo. 'Di ba? So, mo to siya. Sige. Sige. For years, one of the biggest controversies around Michael Jackson wasn't his music. It was his changing appearance, especially his skin. As his skin became lighter in the 1980s, many people assumed he was deliberately bleaching it to become white. And the rumors got so intense that he finally addressed it publicly in 1993. Michael revealed that he had vitiligo, a medical condition that causes the skin to lose pigment in patches, meaning his skin wasn't changing evenly. It was becoming blotchy. To deal with it, he used makeup and medical treatments to make his skin look more uniform. So patchy di ay tunade siya vitiligo. Unya dili na pantay ang iyang kutis. Moto iyahang ginapantay using makeup and using bleaching. Creams. So it wasn't because he wanted to become white, it was because he had vitiligo. And I've heard them pronounce it as vitiligo. So mukha ano mga pronunciation eh? Ang first na ko nga pronounce as vitiligo, pero I've heard many people say vitiligo in videos. So wala lang hatag lang tagduwa ka variation kring kasuko. I'm annoyed. Okay, vitiligo. Because I don't like that pronunciation. It doesn't make no sense. It makes no sense. Sige na lang. Okay, vitiligo. Asan ako? After his death, medical reports confirmed the diagnosis, showing that what millions of people debated for years wasn't a choice. It was a real condition he had been living with quietly while being judged by the world. Mao ba? Loya pa na. Kanang iyang vitiligo ba? Duhaon ako pag-pronounce kay para dili maanoy si Kringkay. Kanang kay sa unang panahon, let's acknowledge na mas harsh jud sa unang panahon, mas judgmental. Naamang gyapon judgment karon ang mga tao, pero mas accepting naman gud labi na pag mga disabilities, labi ng physical form, ang kanang visual jud makita nimo nga disabilities, mas accepting man ta karon na panahon in the 21st century in the year 2026. Di ba kung makakita tag bungi karon kay ay namang gani influencer nga bungi, katong political influencer karon nga si Sir Jack, si pangalan nato basta confident kay siya kring nga pagkabungi, kanang wala gyud siya insecurity kring kanang makaingon kog love kay siya sa iyang mama papaay, wala joy insecurity, wala joy kahihiyan sa iyang lawas. Musturya siya nga namo ano man ngungangin nyo ano magputang wayon siya putang ina nyo ngungangin nyo ano siya as in confident ka ay ko love kay kasi imo mamagpapa no. Or spoiled. Dapat ingana good mo sa inyong anak. Dili po siguro. Uy, masubraan. Basig, wala ko kailangan ng tawhana ha. Wala ko kailangan ng tawhana. Pero dili ba ko ana siya ka ng murag? Nasubrahan rapod? Para sa kuha-kuan siya ka ng a breath of fresh air.
kanang kasagaran ba ya bungi kring kay kanang ma-insecure, introvert, dili na mo storya, ana, kan may ana good pero lahi jud siya ay. Na-inspire ko sa iya ha, di ba? Kaya naman po ko'y anak na cleft kring, you know that. Mm. So kanang kuan ko ay anak good. Pero karon nga panahon accepting ta sa una dili. So siguro sa kay kuan pag yun si Michael Jackson kanang tawag ani perfectionist. 'Di ba? Insecure na siya daan, 'di ba? Dahil siya nose jobs. Mm. Kay ginaingnan siya sa iyang papa nga big nose. Yeah, in fairness pud Kanang katong iyang nose job niya, kuan gina siya kanang cosmetic insecurity gina niya. oo. Kay ano man kana lagi ginasaway siya big nose sa iyang papa. Ang tawag sa iya big nose. Tapos Mao ba? kanang katong sa iyang off the wall na album. Makita pa ninyo iyang big kato yung album cover ba? Tong first album jud niya as a solo artist, makita jud ninyo iyang ilong nga dako. Dako pa siya ilong. Kaayo. Or normal, Yeah. or dako jud. Dili good. Dili man kanang wow, grabe hapon uy, dili uy. Kanang in fact, I would say this, gwapo kay siya sa una. Sa tanang mag-igsuon, siya jud ang pinaka lovely og face. Lovely jud. I wouldn't say very attractive to me. Lahi man kog type. Ako mga type mga Piolo Pascual. Oo. Pero siya jud ang pinaka-lovely og face sa ilahang mag-igsuon na lalaki. Siya jud ang pinaka-charming para sa kuha. Bisan wala pa'y cosmetic changes ato nga time. So kanang sa vitiligo niya, it's so kanang ang magstorya ko Ginoo ha. Pero ang Ginoo ba kanang gibutangan jud siya ging ana nga disease no para sa kuano kay para mas jud siya ba like I don't know how to say it. Naghimo mo gud siya song na black and white. It don't matter if you're black or white. Ana good. Mm. Pero kuan ka ironic kayo sa iyang case ba no? Nga siya mismo nagka black and white patches jud siya. Naabay mga pictures guys. Dali ra kayo i-google. Dagan kay siya pictures nga makita ninyo kung wala siya naga-makeup. Dili niya make-upan iyahang vitiligo. Makita jud ninyo iyahang vitiligo. Ay naa di ay jud ka picture sana. Dagan kay kring mura siya baka jud. Mao ba? Oo. Wala ba ko kita? Wala ina nimo ay karon na. I-google karon na. Michael Jackson vitiligo pictures. Vitiligo pictures. Right now. Right now. As in. Oo. As in, sige, gina-type na ko, gitano na ako. Michael Jackson suffered from vitiligo. Do you see the pictures? No. You see pictures? Na mga pictures. Oo, na mga pictures. Di ba daghan kaayo no? Daghan kaayo tibuok arm niya, iyang chest. Yang naong na ay vitiligo, na ay patches jud, black and white jud. Mm. Black and white. Nya kuan lang ba kanang ironic lang kayo na agid siya kanta nga black and white no. Gani. Wala lang. It don't matter if you're black or white. Oo. Ni sige biya siya ingon nga I'm a proud black man. Oo. Pero nabutangan jud siya sa Ginoo og white patches. Maybe because he will be one of the key persons to expose people that it doesn't matter if you're black or white. We are all humans, di ba? Wala lang. Oh, yeah. The fun fact is not a fun fact, but the interesting fact is naagid siya vitiligo guys or vitiligo guys. So wala siya nagpaputi para mo puti. He treated himself with the creams to even out the patches. Tapos namuti siya as a side. Pero siguro kay gusto niya i-even ang patches to the white patches kay mas easier man to even it out with the white kaysa imuhang i-dark. Ambot unsa ba? Pero mo na ang reason nga nung puti siya. Gani. Di ba? Mm. Kamu judgmental man good mo. Mo na yung lain mo batasan. Bahala mo dala. Mm-mm. When MTV launched in 1981, Saan ni number? Number 8. What's the number ni? Number 8. Number 8 na ta? Sige, go.
When MTV launched in 1981, it marketed itself as music television, but in reality, it mainly played rock videos by white artists, and black musicians were largely shut out of rotation. In fact, by 1981 to 1982, critics and artists were already calling out the network for barely playing black performers at all. And everything changed in everything changed in 1983 when Michael Jackson's Billie Jean video came along. MTV initially refused to air it, grabe po, saying it didn't fit their format, until his record label pushed hard and basically forced their hand. Once MTV finally played it, the video blew up, and combined with Thriller, it didn't just become a hit, it broke the network's unofficial barrier, opening the door for more black artists to appear and completely changing what MTV looked like from then on. Congratulations, Okay, siya daw wait. yung first black artist na feature sa MTV. Heavily featured. Naanay black music na na-play before, barely. Barely lang jud. Ay, Dili di siya ay part ba? of the rotation. Oo. Pero spoiler alert lang ta ninyo. Kaya naadyo ko i-mention diri from the movie. Ug ayaw ko ninyo inangaling. Ayaw pag ingon og spoiler kay wa pa mi kakita. Sala na ko wa mo ni tan-aw. Pila naman ka weeks nag-showing? Dugay na kayo nag-show. April 24. May natakaron. Ay kunin yung samok sa muka. Spoiler alert. Ay pag spoiler. Saba. Nasa ko nadaan. Ayaw ko ninyo kasabi kung nag-spoil ko. Dugay na kayo. It's your fault now. It's your fault now. Okay? Kuha pa mo nagtanaw. Anyway, mo ni ang spoiler. Sa movie, ang ani ni siya pagka-act, 'di ba? Na si Mike Myers. Ay, na di Siya ay. siya ang head, ang whatever head. Head siya sa CBS. Ang label ni pangalan ani ni Michael Jackson. Oh. Ah, Nakig-meeting siya kay Mike Myers. Ang head nila sa iyang kuan. si sa ilang Austin label. Powers. Si Austin Powers, oo. Nakig-meeting siya, ano siya na, ay, kauban niyang lawyer. Iyang lawyer nga white. Sa katong bida sa Whiplash, kalimut ko sa pangalan, basta katong bida sa Whiplash. Anyway, nato sila dito, nakig-meeting sila kay Mike Myers, ano siya na, nihangyo si Michael na please, we all know nga, kanang grabe kayo ang saksa sa Billie Jean. Wa pa gani mo kita sa Thriller, naghimo ko video, music video. Wa pa gani mo kita, mas samot na mo dako si Michael Jackson, ang attorney, ang yang lawyer. Mo samot siya kadako kung i-play gyud ning Billie Jean sa MTV. Ni ana si Mike Myers na patay, dili man jud na pwede. Ana dili siya pwede. Hala nga no, dili man pwede. Kaya dili lagi i-play ang black artist sa MTV. Tapos ni ana si Michael Jackson in the movie ang pagka-dramatize ani, ni ana si Michael na work harder. Murag ana god, murag do something. Murag ana ba, murag giingnan niya si Mike Myers ba. Mo lang tong giingon ni Michael Jackson, mo to gitawagan ni Mike Myers ang head sa MTV. Di ba, gisugo niya iyang secretary, tawagi karon dayon, whatever he's doing, drop it and then ask him to call me. Tapos nag-call sila over the phone, nagka-speaker. Ni ana siya nga i-play ang Billie Jean right now. Ni ana ang MTV nga dili gyud daw ana sila i-play ang Billie Jean or else gihatagan og ultimatum. Mao ni ang nasa movie. Gitagaan og ultimatum nga pag dili nimo i-play ang Billie Jean, i-pull out nako akong mga white artists sa imuhang rotation. Tapos gi-mention dito na si Bob Dylan, si Bruce Springsteen, si Cyndi Lauper ang sabaan og uban pa. I-pull out daw niya tanan. So moto, play it now in 10 minutes or we're done. Ana. So moto na play for the first time ang Billie Jean sa MTV. And from there dito na nibuto na jud og maayo og taman-taman jud ang Billie Jean and Thriller. Ang Thriller album is the best-selling album of all time. All time na siya. Hantod karon wala pa jud ni lampas. Okay? Wala nilampas bisag sa digital age na tawa pag yun Wala nilampas, no? digital age no. Wala Amazing. nilampas. Amazing. Oo. That's bonus fun fact na ang Thriller album is the best-selling album of all time. Walay nilampas hantod karon. Miskan pag Taylor Swift ay kunin yung surang-surang
Oh, amazing, amazing. He is the Mm-mm. biggest pop star in the whole wide Hanap world. ako, additional fun fact lang ha. Si Michael Jackson ang only artist in the world that have number ones in 6 decades, including this decade. Karon ha, 2026, kabalo ba mo? This is a fun fact. Bago lang ako nabalaan mo the other day. Nag-post ang Billboard na ang Thriller became number one again. Mm. Right Kuya now. no? Right now. Mo Right ba? now. Oo. Oo, Thriller. Wala lang, na happy ko. Amazing. Kay nag number one siya. Amazing gani. Pero kabalo ba mo, dili man na first time nga ang karaan nga kanta nag number one. Daghan kayo naing ana si Mariah. Oh, all I want for Christmas is you Christmas every is You. year. Every year naga number one siya. Oo, yung ana. Pero 'di ba si Michael Jackson ang only artist that have number ones in 6 decades. Mm. I'm telling you. Amazing. Yeah. Next, number 9. MJ released an album after his death. 5 years after Michael Jackson's death, another album called Escape dropped in 2014. Namatay siya 2009. 2009. But this one had a different twist. Instead of just releasing his old recordings, producers took his original vocals and modernized them with new beats and updated production, almost like collaborating with him across time. Kabalo ba kapag labas ani nga album? Oh, Kay hype ko ani kay I don't know if it was heavily marketed pero na pasok ni sa kong radar sa kuang ambot wala pa man ko Facebook siguro ani nga time 2009 man ni or naana siguro I don't know pero somehow nabalaan ako nga naay mugawas na album tapos giatangan jud nako ni paglabas ani nga album and I'm sorry to say mo gi-download jud nako siya gi-pirate jud nako siya napabay Pirate Bay ato nga time. 2014? Oo, gi-download ako ni siya mo to. So memorize gyud ako tanan kanta ani nga album kaning Escape. Naa diri ang song na Love Never Felt So Good, one of my favorites. Favorite Michael Jackson song. Mao na ang nasa Justin Timberlake. Yes, baby. Love never felt so good. Very good. And I doubt if it ever could. Pana. Okay, kung maging anak, kabalo ba mo? Fun fact. Oh. Daghan na Kanang fun facts. Daghan kong nabalaan na mga isms ni Kuan. Kasi tawag na, isms tawag na. Dili mga mannerisms. Dili mannerisms. Mga isms lang ni Kuan, ni Michael Jackson. Kanang ana, kabalo ko ana. Oh, kapag na ko, no? Did you hear it? Oh. I heard it. Kananong hihi. Di kay ko kabalo ana. Hihi. Di kay ko balo. Balo ko. Na ako'y nakita na video. Happy hihi, Sabi? sad hihi, angry Professional hihi. hihi. Professional hihi. Oo. Wala lang. Okay, number 10. Michael Jackson and Chris Tucker's friendship. Chris Tucker from Rush Hour. Yes. You'll always be James Carter to me. Michael Jackson and Chris Tucker's friendship started in a pretty unexpected, almost movie-like way. After Tucker blew up from Rush Hour in the late 1990s, Michael became a fan and really wanted to meet him. Tucker even flew to New York and waited days for that meeting. Left, then literally turned his private jet back around mid-trip when he got a message that Michael was finally ready to see him. Grabe pod, pila ka adlaw. Gipahulat. Anya. And from that first meeting, they instantly clicked. What began as mutual admiration quickly turned into a real friendship, with the two spending time together off camera, traveling, joking around, and eventually working together on the You Rock My World video. I saw that video, showing how that one chance meeting turned into one of Michael's closest celebrity friendships. Aww. Katong Rush Hour na movie, first movie, Rush Hour for everybody's context is, grabe po, hatagan jud mo context. Bas hindi ay. Lainan, ma-offend ko ba? Wa mo kabalog Rush Hour.
Grabe po, oy. Pero anyway, sige na lang. For context, it's a cop buddy movie. One of the most successful cop buddy movie in history. Cop Rush buddy or Hour. buddy cop? I don't know. Buddy cop buddy. Vitiligo. Tomato, Potato. tomato. Gani. Kana manggod na movie kring, di ba nag-star dia si Chris Tucker no. Daghan kayo siya reference kang Michael Jackson dira. Di ba? Sa first scene pa lang katong di ba nabumbahan ang car? Mm. Tapos nadakpan niya. ni Nadakpan niya tong sayaw siya. katong namaligya og C4. Oo. Di sayaw siya, Og di ba? pina And he Michael did the leg Jackson. kick. Oh. Oo. So Michael Jackson reference to siya. And another Michael Jackson reference is katong nanghilabot si Jackie Chan sa iyang music sa iyang convertible car. Mm. Siya na, Beach Boys. Niya na si Kuan, si Jackie Chan. Don't you ever touch a black man's radio, boy! Ano siya na, I'm Michael, you're Tito. Basta, Toto. si Tito Manggol. Ay, sa Rush Hour 2 ng Toto. Pero si Tito Manggod ang kuan Tito. Si Tito Manggod ang igsuon ni Michael Jackson. Tito is the guitarist sa Jackson 5. Okay. Okay. Yun, ana si Chris Tucker dito na I'm Michael, you're Tito. Gingnan niya si Jackie Chan. Mo to ang couple of references ni Chris Tucker kang Michael Jackson. Then nakita ni Michael Jackson ang movie, na-admire niya si Chris Tucker. So dito nagsugod ilahang friendship. Kay gusto ma-meet ni Michael Jackson si Chris Tucker in real life. Then niadto si Chris Tucker sa New York para i-meet siya pero mura unsa tawag ani kring wala ni sipot ba for several days nagulat. Ghost siya ni Michael Jackson for several days. Batasan. Basin busy, wala ko kabalo. Pero like batasan. Nya moto ni balik na unta siya og LA ba to kay ang nag-story ani kay ang nakita nako sa video kay si Chris Tucker Jude. Ni balik na unta siya og LA ato nga time. Pero pag abot niya dito, dili gyud literally turn the private jet around. Kaayo ang story diri ni co-pilot. Dili literal. Dili. Nitugpa na jud sila, pero pag abot niya nakadawat na pud siya call or message ba to nga pabalikon siya kay naa na do si Michael. Moto gingnan niya ang pilot nga mubalik, gingnan magyud siya sa pilot. Si Chris Tucker ang gastorya niya. Gingnan siya sa pilot. Do you know how this trip can cost in gasoline? Ganana. Murag na muyboy do ang pilot, gikapoy na siya. I don't care, swipe my card. Ana do si Chris Tucker. Moto ni balik sa moto dito nagsugod ilang friendship. Di ba? So sweet. Wala lang. Get closer. Get closer. I'm burning now. Tanawa na gud din yung Rush Hour 2 man na. I will make you baby. Moment ka to Chinese. Boo! Boo! Yan na bito to si Chris Tucker. Wala lang. Diri na nakutob atong 10 fun facts. Good morning, Janice. Nakaabot jud ka. Hello. Good morning, Janice. Dagan kag na wala na dunggan. Lingaw ba ning episode? I think wala pa ni na publish no sa Spotify, but I think this is one of my favorite episodes, Jude, of all time. Because I really enjoyed talking about him. Na-enjoy ko mag-talk about Michael Jackson. Dugay na kay ko kastoryahon niya, pero sa una magud mo ra siyang tabu. Pag mahadlok ko mo sa una manggod, katong dili pa kayo siya vindicated, katong height pa sa iyang rumor speculations, sa iyang mga accusations sa mga tao sa iyang pedophile siya, nga usa pa na kanang whatever. Mahadlok ko mo storya abot sa iya kring kay basin manggod ni nganong idol na nimo. Pero di manggod ko mo tuo sa una pa niya. Tapos kanang kay nganong dili ko mo tuo. Katong mga child actors nga nagstay gid sa iya ha. For example si Macaulay how do you pronounce his name? Macaulay Culkin. Oo. Nag-speak out man jud several times pa jud. I've seen his interview several times in many different interview shows. Gina-deny jud niya. Nothing happened man jud good.
Nya katupong isang child actor nga katong gi-interview pod in many interview shows, not just one video but many videos, gidinay jud niya wala man jud nahitabo. Wala man jud niya. Naay isa ka video pod nga isa ka accuser nga ning niamin siya nga gina-coach siya kung sa ingnon. Para Mao kay ba? they're ala, this episode is becoming Daghan pa man siya og accusers. yes, and they're all coached, I think, to get You some think? money. Yeah, to get some money. Why? He's one of the richest music artists of all time. Why How not? do you Why not get a explain? piece? How do you explain? Now we're debating, and I don't want to debate because I don't know enough. Pero how do you explain ang kanang mga odd behavior niya around children? Kring, there's an interview of Michael Jackson. The interviewer asked that same question. How do you explain why do you keep sleeping with children in your bed? Gipangutana gid si Michael Jackson. Siya, why is it wrong? Ano siya, why is it wrong? There's no Jack the Ripper here. There's no predator here. Ano siya? There's kanang kung walay mali nganong kung walay nahitabo nganong mali. Ana good. And children can't stay away from him. There's an interview by Lisa Marie Presley, his ex-wife, nga gipangutana siya nga nganong ganahan kag children, and gi-interrupt ni Lisa Marie Presley si Michael Shawn tang mo answer. Kay ang nangutana kisa ito nangutana oy si Oprah ba siguro to ambot kisa to nangutana basta nay nangutana interviewer. Si Lisa Marie iyang gi-interrupt si Michael siya, ako na answer ani sa Bisaya o na lang nakuha. Ako na answer ani kay I've seen this firsthand. Ang mga children dili gyud muhiwalay sa iyaha. Magsige gukod. And for context, ang iyang bedroom is very big, bigger than our houses, 2 stories. So it doesn't mean na when children slept in the same room with Michael, it doesn't mean they're together like this. Pwede man good na kanang na second floor si Michael Jackson, nasa first floor ang mga bata. You Kung don't nasa know that. We don't know that. And Michael said it himself. He slept on the floor when the children are on his bed. Of course, he'll say that. Why would he say Yes. that he slept with children? And that's not right. Bisag musulti ka na walay na itabo, it's still weird. O sige, walay na itabo, it's still weird. That's still weird. Yeah, it's weird. It's weird. I acknowledge that it's weird because he's an eccentric person. He doesn't have a normal life. He has been performing since 5 years old. He doesn't know real life. He simulated real life just to experience real life. He simulated that in a grocery store. Diba? Alam, mag-away namin sa akong Dili igsoon, siya guys. normal. Mag-away namin sa akong igsoon, guys. Dili siya normal. Unya, O, dili siya normal. napa siya mga interview na ka na magsigig holding hands with kids, sigig kiss sa kids. Kanang murag sobraan naman. Oy, kung imuha ng anak. And if you watch those videos in those contexts lang yun, like if you unsa tawag ani, if you seek them out in that context, mo jud na imong makita kring. But if you look at the videos as a whole in full, they are si Michael Jackson gaadto gid siya children's hospitals. Mo na iyang philanthropic mission perminti nga pag dili siya gatour na siya diya sa mga hospitals, na siya sa mga orphanages, na siya sa mga kuan, sige siya adto diya kay I think he wants to connect with children kay wala siya for me lang niya kay basig mo dili na nimo kuan dili na nimo expertise, pero for me lang I think he likes to connect with children because he didn't experience it. Wala siya childhood. He doesn't celebrate birthdays and Christmas because they're Jehovah's Witnesses. Ay mo ba? Wala ka bala na. So wala kay daghan kayo siya wala na experience jud as in. So if you look at it from an open-minded perspective and as a whole, dili katong ang gisikat lang gid nimo in Google is these words like Michael Jackson pedophile. Kana lang jud ang imong Google. You would see results like that. But if you look at it from a whole, from a perspective na naka-zoom out, you would see na all his life it's either tour or philanthropy. Ano lang, tour philanthropy. In fact, 20% of his wealth, and it's not small, naato sa charities, children's charities, all of them. Na iyang mga na-visit. 'Di ba? So I don't know. Very Nag-away good. nami. Nag-away nami. Very good.
And again, wala ko'y maingon kay wala ko'y alam because I don't care kung unsa lay mo gawas sa akong newsfeed maora to ang mo gawas. Wala gani ko naga-search ani about Michael Jackson's controversies. Wala ko naga-search sa iyang mga good deeds. Wala ko naga-search anything. Kung unsa lay mo gawas sa akong newsfeed. So, Right. so wala kayo ko'y masulti, wala kayo ko'y matubag. But Sa una still, pod, he's weird katong in my opinion. weird jud siya. Mm. Who won't be weird? Kinsay dili ma-weird sa iyahang life? If you started performing at 5 years old, who wouldn't be weird? Who would have a normal life like that? No, he's If not he normal, started Jud. performing. Oh, because of No, he's not normal. his life. His friends are animals. He has a best friend Bubbles na chimpanzee. He has a giraffe na asa iyang backyard. He has a llama. He has a Llama. pony. Llama. He has not just one chimpanzee but naapod to isa, katukalimot ko sa pangalan sa isa, na ginakostyuman po niya permiti, ginadala niya sa iyang tours. They don't call him pets, they call him friends. How sad. That's how weird he is. If you look at it like weird, pero what I see is someone who doesn't have friends. That's why he has animals as friends. Ana ba? Mm. Muna katong kung mag-observe po ka sa ilang friendship ni Chris Tucker, mura siya bata dito, mura siya kanang kung mag-observe kag videos of him and Macaulay Culkin kanang mag-spend time together, kina may mga videos kring dagag videos na si Macaulay Culkin o si Michael Jackson nag-spend time together. Mura jud siya bata kung tan-aw nimo siya, mag-slide, ginatulak siya sa mga bata sa pool. Niya magkatawa lang siya, niya naka-costume na siya Michael Jackson na, naka-jacket jud ng kanang mga sparkle, tukluron siya sa pool, di siya masuko. Ako nasuko na ko katong nga video in fairness. Ako nasuko para sa iya sa mukha ni mga bata. Uy, anoid ko sa ilaha ay ki-speak kayo, sigig duol, sigig gakus, sigig tulak, ana ba ko sa mukha ni nila, oy, niya si Michael wala lang. Mudagan, niya mubalik, niya patuklod, sigig patuklod, ana, wala lang. Nakuan sa dagan man kay kog nakitaan ko na. Pero sa unang panahon, tong height pa sa iyahang issues, dili kay kumustorya about sa iyaha sa mga friends or sa mga kaila kay makuan ko murag tabu siya sa ako murag laoy murag basig i-bash ko lag ganahan lagi ka anak niya nga dagan man na siya mga issues. Pero for example recently this year man yata to nagplay ang Love Never Felt So Good sa radyo sa cafe ba niya barista nakapansin yata sa ako nga nagkanta ko. Fan day ka ni Michael Jackson Ling, anak ko kay kailan man akong Michael Jackson. Dili man gud ko ga-share nga. Kailan ni fan mga ko ni Michael Jackson? Dili kailan akong barista ba sa Oh. katunga cafe. Mm. Friend ako ang barista sa cafe niya. Nagplay lang god ang Michael Jackson sa ilahang speaker. Mm. Oh, and I was humming, I was singing silently na Love Never Felt So Good habang inom mi dito og kape og nagkaon mig cheesecake anak good. Niya murag napansin yata niya nga kabalo ko anak nga song, it's not very popular. That song is not popular. It didn't hit the charts or whatever. Pero one of his songs na wala na release pero gi-album posthumously. Mm. Napansin niya nakabalo ko anak nga kanta, it's a rare song, 'di ba? So nangutan na siya ay fan di ka ni Michael Jackson Ling. Ano ko, fan ko. Fan po ko. So murag makakuan ba? We can talk about it. Murag ana ba? Did we just become best friends? Oh my God, ba? We can talk about it. Ana good. Makuan ko kay syempre wala man gud koy wala koy ka-share. Aside sa akong bana si Nathaniel Blanc. Wala koy ka-share ana kay ana good. Siya lang akong ginastoryahan, akong bana lang. So pang cute kayo si Michael Jackson dili tan-awa kani nga video ana i-share nako sa iya ana good. Pero other people no, I don't do that. Diba? Ang ana, good. Kabalo ba mo? Sad ko para sa iyaha. Nasad ko para sa ako Pero karon na happy ko muna. Excited kay ko ani i-share ang kaninga episode. Unta nalipay mo. Masking dili mo ganahan kay Michael Jackson, let's acknowledge na lingaw ang mga fun fact na akong giingon karon. Hala, nagbuot-buot ko. Nalingaw ang mga tao.
Si Janice, idol po siguro niya si Janet Jackson. Same sila ni Prince. Ginadaot kay dili makontrol sa music industry. Ginadaot po dahil na si Prince. Si Prince. Oy, nakoy fun fact sa inyo ha. One last fun fact about kay Prince. Dili about kay Prince, ka Michael Jackson ni. Si Michael Jackson, pag magka-idea siya, kay di ba creative person kay siya, every time na maghimo siya og songs, pag masulod siyang utok, let's say natulog lang siya niya, nasulod siyang utok mo, bangon jud siya kring, imato siya siyang studio para i-write down tong iyang idea. Kay, ang iyang permanent phrase is, I have to write it down or I have to kanang i-apply ang idea, not just idea phase, but application phase dapat ni nga idea because basig maulahan ko ni Prince. Mo na iyang permitted phrase. Si Prince Oh. si Prince yung karibal de sa music industry. Di ba sa karibal, uy, friend man sila, uy. It's just a rumor na ginapit sila. Friendly competition ba? Murag Mariah Carey with Houston ba? Oo, nga na. Tas in the end, kamuray gila, di ba? Kaya nag-duet sila sa When You Believe. Di ba? Kabalo, Pero naapoy, actually- fun fact, si Janice, wala ba ya na nisugot si Prince mag-collab sila? Kabalo ba ka nga fact? Katong sa Heal the World. Ambot. Ay, Heal the World, We Are the World. Kabalo ko ana, si Prince ni Kuan, wala ni sugot. I think kabalo siya nga disaster na because naa si Cyndi Lauper. Ay, katong dagan kaayo. realize, what a chance, mo na si Cyndi Lauper, guys. Ah. My namesake. Dira gipangala. Fun fact. Si Darling was named after Cyndi Lauper. Oo, ang Mom spelling was ko a pareha. huge Baliktad. fan of Cyndi Lauper. Muna yung fan, mom. Ay, fan ka ni Cyndi Lauper, ma'am. Saba kayo. Mm. Well, realize how what a change. Pero wala ni appeal si Prince, Ana. He did not collab with that song because he knows it will, in the recording phase, it will be a disaster. Og nakita ninyo ang video to, makita ninyo nga na disaster na po ng naong ni Michael Jackson ato, nagisapot na siya. Gisapot na siya ato. Tungod kay Cyndi Lauper o kitsa pa tong isa. Si Huey Lewis, basta katuntulo. Itong isa ka blonde po. Nakalimot ko. Ay, nako. Wala lang. Dagan kaayog mga... Anyway, fun fact po. Another fun fact. Last na lang, Jud, guys. Last na lang, Jud. Every time na mo play Michael Jackson song mo, go, that's my favorite song. Pero dagan kayo. Mga, pag 1 second pag play, like, kutay, ting, 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 ting. Oh, that's my favorite song. 1 Blame It on the second pa Boogie. lang. 1 second pa lang niya. Pag ni-play na po ng kuan ka ng, oh! Ay, that's my favorite song. For 1 second pa lang. Pag mo play ang Billie Jean, ay, 1 second. That's my favorite song. Halos tanan favorite. Pag makadungog, ala. Ay, kani di akong favorite. Ay, I changed my mind. Kani di akong favorite. Halos tanan favorite. Murag buang, guys. Oo. Diba? Mo lang to, dili ta ko to pamasag comment para maundang na jud ta kay dili ko maundang ingon ng fun fact, di ko ni mo undangon. Kuan, nagsulat ka na to si Zoe. Just want to say thanks for this podcast. I'm currently living in the US. My mom and I don't speak Bisaya, so I'm starting to forget and have a hard time speaking. I'm having a baby soon and I want them to learn Bisaya. So glad I found your podcast. Tama. Basta na akay baby sa imong tiyan, maminaw kag dili ni advice. Pero minti lagi buntis ang maminaw sa ato akring. Uy, congratulations. Congratulations! Ana pa siya. Pwede ba ninyo ipa-explain ang Bea Alonzo Chica just like how you did with the Beckham? Super informative kaayo. Unsa man to nga, wa na dayon ang iyang kasal. Wala ba dayon na dayon niyang kasal? Wa Wala ta ko kabalo. kabaluan na ay. Mag-research You pa. want me to deep dive? Mag-research pa. Kay wala pa ta kabalo. Ang ako ang nahibalan, kay naabot na sa Spain ang iyang pamilya, pero ang iyang groom na address Pilipinas. Sa Spain man sila magpakasal daw. Ay, okay. Na ba yung balay dito si Bea?
sa Oh. Spain. Ay, citizen si Bea, Spanish. Okay. Mm-mm. Pero naadri ang iyang groom. So magpakasal o dili? Wala ko Wala ko kabalo. kabalo. Ato na i-search. Wala sad ko kabalo. Kung unsa rin mo agi sa akong newsfeed ragi. Um, Uh-huh. anya, kinsa pa ni mga nag-comment. Diri ah. Ah, ana si Ange. Katong naglabas na taog ka ng episode na to sa wakas. Ano siya? Oh my gosh. Mo na ang tono. Ang ako Ala, ang oy. tono. Welcome back, darling and Krinka. I super missed you guys. Belated happy birthday, Krinka. Salamat. Salamat. O, Kaayo diba? kang Na-miss day ta Ange. nila. Abi na ko no, na mawala ta. Dili lang nila mapansin. Mm-mm. Char! Dilo ay. Naay mamiss ay. Nya naapoy katong wala day nato ni nabasa last episode. Naay nasuko. Kay Oh, wala lagi ta ni nasuko. nag-publish mo ni ana siya. Asa naman ang bagong episode? I need my weekly Bisaya podcast. Haha. Si Oo. FVD. Nangita siya. Mm-mm. Diba? O yan, napay isa, nangita siya sa YouTube po ni siya nag-comment, nangita siya, ano siya, where'd you go? Hope you guys are all right. Yes, Hala, uy, we nagkasakit are na all noon right. ta. Mm-mm. Nagkasakit na noon ta sa iyang comment. Si Brett man ni siya, si Brett. Shout out sa iyo, Oo. Brett. Salamat sa imuhang concern, pero okay rami. Okay, Rami, nagka-mental health break lang mi. Mentally. O niya, si Cheesy Log sa YouTube 1 month yapon. ko ni nga comment, wala lang na basa. Luya po niya, 1 month ago, karon pa nabasa. Pasensya jud kaayo, Cheesy Log. Pasaylo ami. Ana siya, love the very long episodes. Halos na human akong shift paminaw. Wala ka, oy. Ana siya, akong take sa mga artista or mga tao na naa sa entertainment or showbiz industry, kaya dapat mag-expect sila na naajud magpa-picture sa public. Dako ilang utang na loob kung nganong nisikat sila tungod sa suporta sa madla. If dili ganahan magpa-picture, no need to be rude, decline kindly. Or if di jud maiwasan nga ma-rude, then don't go out. Oh, about man ni kay kuan no kang Chapel Ron na episode. Lain si Chapel ron. Yeah. Mao. Salamat kay sa mga nag-comment. Oh, salamat kaayo sa tanan sa inyo. Ha. Special shoutout sa atong donors and listeners. Salamat kaayo sa inyo ang walay sawang pagsuporta. Magsige ra gyapon may padayon tungod sa inyo. Thank you so much. Uy, suportahi pod mi ninyo be sa amo ang kuan, sa amo ang ginabuhat by donating dito sa amo ang website diliniadvice.com. Pwede mo makasend og GCash amo didto. Any amount helps. Okay? Kay karon gud no, amo ang savings tungaan na namo ni Kringkay because nakoy need paliton. My monitor is dying. Okay? Without my monitor, I can't record. Kamo. Well, di ba? We appreciate the donations. Naami monthly ginadawat from some of our listeners. Kisa ganito, si Sonia, si Yayu, ug si Kuan, Carmen. si Carmen. Oo. Tapos, nag-alarm ba? Palunga sabi. Bam, palunga imong alarm. Bam. Asa man na? Dahil lang kring. Meanwhile, salamat kayo sa mga nagpaminaw. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to deliniadvice.com. Ambot lang kung napabay nagapalit sa ato nagapalit sa amo ang merch. Wala may nag-notify. Mo notify ra man kung naay nagpalit sa merch. Wala may nag-notify so far. Pwede mo mag-donate sa coffee pod aside sa GCash. Pwede sa coffee.com. Tapos, mo lang to guys. Salamat kaayo. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode. Thank Mo you. lang to. Bye-bye. 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 Bye, everyone.